ya dora the makuri akoni uroreire andu othe makuga Rigathi wa Gachagua ni wagirire riria andu maracaria mutongoria andu me maoni tofauti na ni gwitikiritio ona miario ya gutuika Rigathi wa Gachagua ni yumagia twacoka twaingira nyumba kwiyumia kuu niguo kurahitukirie ati kirima giki tondu muthamaki uria uroka ndagukorwo ari wa nyumba ino itu ni kwenda mutongoria wiyumagia no ngirugama na maundu ma kirima na kumagitira na kuhakikisha ati nyumba itu ndingihatiririo na gutiri maundu mayo mangihitana. In fact point iyo niyo rahitukirie ati mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua hau William Ruto president gutiri kaundu ga kirima ona kamwe kangihitana gutiri buri egithejwo kuguru gwa kirima kwa gukinya gutiri kaundu kangithie ciana citu cia kirima ituike ni cionerwo kaundu kau niko karahitukirie Rigathi wa Gachagua no ngirorithia andu othe mauma hau ri Mwangi wa Kiunjuri auma hau Kabogo auma hau Kuria auma hau Arizobe auma hau Kimani wa Ichung'wa auma hau Ndindi wa Nyeri auma hau mundu gwitwo Cesbariri auma hau atongoria othe a kirima mundu wigatu mauma hau makiuga itwa riu ria deputy president na atongoria kirima kuoya Rigathi wa Gachagua ni rio riagirire na Rigathi wa Gachagua ni aguteithiriria gucokaniria kura ciothe cia kirima tondu mundu muruti wira anyitanire na atongoria yake.